Bishop Gafaranga uzwi nka Habiyaremye Zakariya nyuma y'uko aburanye ejo igice cy'urubanza kikajya mu muhezo kubera ibikorwa akekwaho by'urukozasoni yagiye akorera umukunzi we cyangwa se uwo bashakanye Annette Murava. Birangiye urukiko hari imyanzuro rufashe rwemeza ko Bishop Gafaranga bamumanura. Kumumanura bivuze iki? Mukunze kumva abantu bavuga ngo umuntu bavanwa kuri brigade akajyanwa muri gereza centrale ngo bamumanuye. Murabona mu mujyi wa Kigali ahazwi nka Downtown, uzamutse gatoya ugera ahantu habaga brigade. Iyo bakuvananga kuri brigade bakakujyana kuri 19 aho yabaga, iriya gereza centrale ya Kigali yahoze ari ya Kigali yasimbuwe na Mageragere. Ubona ko umuntu yavaga ruguru amanuka. Hanyuma rero havuye imvuga ivuga ngo umuntu uvuye kuri brigade bamujyanye centrale ngo baramumanuye. Ugasanga n'ahantu hari amagereza asanzwe ari ruguru wenda banamuzamuye, bikarangira abantu bavuze ngo umuntu baramumanuye. Bishop Gafaranga rero nawe birangiye bamumanuye ahubwo yamanutse ate? Uyu mugabo Gafaranga yavuye muri brigade agenda ngo atera indirimbo z'amazamuka. Yagiye aririmba indirimbo zisingiza Imana, aririmba indirimbo zimeze bamwe bagerageje kwita kari nk'amatakira ngoyi, abantu bamureba bavuga batakawe karashobotse. Nyuma yo gufunga iminsi 30 iperereza rigiye gukomeza, kandi Annette Murava ngo akomeje kugaragaza ibimenyetso by'umuntu ushaka gusabira umugabo w'imbabazi, ariko abandi nabo bakabanga izo mbabazi usaba ari nk'izabihehe. Haravugwa amagambo menshi ku mbuga nkoranyambaga, ntabwo tuza gusubiramo ibyo abantu bavuga, ariko n'urubanza rukomeje gutera urujijo kubera ko mu byo akekwaho ko yaba yaragiye akorera umugore we ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Abadasobanukiwe iby'ibyaha n'amategeko bakibaza uburyo ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorwa, ngo hakiyongera no gufatwa ku ngufu kandi ngo ari umugore we yashatse. Bikwiye gusobanurwa kugira ngo abantu benshi bari mu buyobe basobanukirwe uburyo umuntu ashobora guhohotera mugenzi we, kandi koko nk'uko abanyamategeko babisesengura, iryo hohoterwa ngo ribaho umuntu akaba yarashakanye n'undi akamuhohotera kandi bishingiye ku gitsina. Ntitwabura kubabwira umuhanuzi witwa Nibishaka Theogene. Nibishaka Theogene wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga avuga ubuhanuzi butandukanye, avuga n'amagambo akakaye yagiye akunda guhanura ibintu bigendanye na byacitse. Urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rwamuhamije icyaha, rumuhamye icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha ashobora guteza ubwoba, imvururu cyangwa ihohotera muri rubanda. Rumuhanisha igifungo cy'umwaka umwe, ariko icyo gifungo kikaba ari igifungo gisubitswe mu gihe cy'umwaka umwe, ndetse bamuca n'ihazabu y'amafaranga 500,000. Uyu Nibishaka Theogene yaregwaga ibyaha birimo icyo gutangaza amakuru y'ibihuha, ndetse ubushinjacyaha bwari bwamusabiye gufungwa imyaka 5. Urubanza mu mizi ntabwo yarwitabiriye kuko rwabaye yaramaze kongera gutabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ku bindi byaha bisa n'ibyo akekwaho. Urukiko rwahisemo kuburanisha urubanza rwe adahari kuko yari yaramenyeshejwe na cyane ko ubwo yaburanaga ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo yari yemeye icyaha, ndetse atakambira urukiko uko yafungurwa by'agateganyo. Ibyo byaha yabikoreye mu muyoboro wa YouTube witwa Umusaraba TV mu bihe bitandukanye mu mwaka wa 2023, aho yagiye atangaza amakuru y'ibihuha agamije guteza imidugararo cyangwa se imvururu muri rubanda. Hari aho yagiye agaragara avuga amagambo yise ubuhanuzi, arimo agaragaza ko mu Rwanda hazaba intambara n'inzara ikomeye cyane izatuma abantu basuhuka, ndetse hakaba n'ibyo yise ubuhanuzi ku bantu ku giti cyabo. Yagiye avuga ko birimo ko ngo bamwe bagiye gupfa. Urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rwari rwagaragaje ko kuba Nibishaka afite umwirondoro uzwi, kuba afite abana bato barimo n'uw'imyaka 6 areberera, kuba yemera ko azahagarika ibiganiro kuri YouTube, kuba yemera guhindura inyigisho ze yakurikiranwa ari hanze. Icyo gihe yategetswe ko yajya yitaba ubushinjacyaha buri wa gatanu wa nyuma w'ukwezi mu gihe cy'amezi 2. Icyemezo cy'urukiko ku rubanza mu mizi cyasomwe kuwa 22 Gicurasi 2025. Urukiko rwari rutangaje ko rwemeye kwakira ikirego cy'ubushinjacyaha, rugisuzumye rusanga gifite ishingiro. Rwemeje ko Nibishaka Theogene hamwe n'icyaha
cyo gutangaza amakuru y'ibihuha ashobora guteza ubwoba, imvururu cyangwa se ihohoterwa muri rubanda. Rwagaragaje ko yashoboraga guhanishwa igifungo cy'imyaka 5 nk'uko yabisabirwaga n'ubushinjacyaha, ariko ko habonetsemo impamvu nyoroshyacyaha yo kuba yaremeraga icyaha akanagisabira imbabazi, bityo ko akwiye kugabanyirizwa igihano. Nyuma yo kubisesengura, rwahanishije nibishaka igihano cy'igifungo cy'umwaka umwe n'ihazabu y'amafaranga 500,000, ariko icyo gifungo cy'umwaka akaba agisubikiwe mu gihe cy'umwaka, mu gihe ihazabu imwe agomba kuyitanga kuva urubanza rukimara kuba itegeko, atayitanga ku neza igakurwa ku mutungo we ku ngufu za leta. Rwamutegetse kandi gutanga amagarama y'urubanza angana n'ibihumbi 10 kuko adafunze. Nubwo bimeze gutya ariko, nibishaka aheruka gutabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha akurikiranyweho n'ubundi gutangaza amakuru y'ibihuha. Kongera gufatirwa muri ibyo bikorwa kuri nibishaka bishobora gufatwa nk'isubiracyaha nubwo urubanza rwe rwari rutararangiza. Iyo habaye isubiracyaha, biba bivuze ko uregwa atigeze yigengesera ku byo yaregwaga, ndetse biba n'impamvu nkomezacyaha. Urubanza rwe rushobora kuba mu cyumweru gitaha. Umunyamateka Maître Uwitonze Jean Marie Vianney yabwiye ikinyamakuru dukesha iyi nkuru ko kongera gufatirwa mu cyaha yahamijwe bizagira ingaruka ku isubiragihano, ririmo kuba yahita afungirwa igihano cya mbere cyangwa se bigatuma igihano cya kabiri hatabamo kugabanyirizwa uko ariko kose. Nibishaka Theogene muramwumva, umuhanuzi wagikunze kugaragara muri ibi bivuzwe haruguru, akaba n'ubundi akomeje kuba mu mazi abira, kandi urubanza rwe rwari rumaze kumwemerera kuba yabaho yidegembya nyuma yo gutanga ihazabu y'amafaranga 500,000 n'amagarama y'urubanza 10,000. Kanda kuri subscribe, like and share. Iyi ni Isaha Yawe TV, murabizi ko tubakunda.